paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya na daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanin nun nga bida tayo, anay! Kapitan Enteng! Kagawad ko nang. Nagsapa ka naglukat. Wala, Kapitan. Barang ado tagkatang itangal daw. Ma'am, ang damit suswerte kat nga agbuy naman haw. Aya? So, alakwan na kun. Sige. Ang maanyat gatangam, Kapitan. Adala ko matinapay. Dagitada na nagadaw. Ano nga paso Sa nga pulo ti kababaan a presyo na. Awan ti dos? Unay magtaduseng. Lakwan na kun kagawad ta swerte Adday ta. Na, kasla awan matramraman da ito at tinapay. Ay na, agpili ka pa ilang, Kapitan. Dos la ang matimbayad mo. Yawid mo tayong kay kape. Uncle! Tinapay at narigatan. Saan mo ngay lamang deta tinapay? Nakita kaon. Nagpartakan ti matap. Siniputa ka na yung bag. Inlamang mo di talikudam. Sa anak pa anak, kape. Agpadata Agkape akpay. Ikanakmat di ta tinapay mo Naglaing kakit at dumawatin Basit lang, Mike. Agure ka tagudwa Yes! Adang ka na Daytan. Nagbasit mo tang. Basit mo tinabati ka niya. Nayunang pa'y Una yan ta naglaing kagreklamo. Daytan. Nayunang pa'y. Inibus mo na. Daytan. Kasta Thank you, Uncle. Inakaon. Manawin. Ay, sakman pa'y ti gumatang, paunaan nyo ti bakag. Pila ka pa'y mga nato Nagpila ka Ay na, aldaw taon, kat nagluto akpay. Paunan nyo man to'y kumarek. Ay, unfair tayo ta. Hindi mo na Unfair. kamay. Nakapila kami itay pa. Ay na, pasensyaan nyo ka din, tanay. Bakutan. Anyat gatangam, marituyang. Ay, nagadukit din ayat aggatang ken kay tangal daw maray. Ay, wag nga raw. Jakpay kat amon ti unaik. Aging gametan di takalsada ti pila. Darasang may tigamatang na nato yan. Ibusong sa mo tila ako ni kagawad ko anang. Ay, pagibati ka. Ay saguray kayo mata. Ay na. Swertin sa talaga ni Kapitan nga imay nagbuena mano Adda ayamot swerte day ta kapitan. Mamatbati kamot iti kasta swerte. Apay nagatindog ti pila to yan. Dagiti gumatang di tatersina ni Mari ko anang. Apay dalibre. Takas talaonay ti panagpila da. Awan ti libre. Nagbuena mano kanulaang ni kapitan itang aldaw. Kay? Swerte kano abuena mano. Diyak mamatay. Kunak nga ron nga awan ti swerte day ta kapitan. Siyak, ti agbuy na manaw, takitaam. Adado ti umay agpila agumatang. Ay sige man, ingkag buena mano inton biga. Tapno mapaneknekam. Ana suswerte ka ngem iti day ta kapitan. Mayak man agbuy na manaw, Maray. Anya? Agbuy na mano akman agumatang di talakaw. Panagnakaking ka, amas swertiak ngem iti dayjay kapitan. Adamat swerte maya. Pada sa mga men. Anyat gatangam kabadaw. Anyaya ti ginatang ni kumpare nga inteng. Tinapay abalor ti dos. Jak kumakayat nga itad ngam. Intad kumanlaeng ngay. Siyak, golpyag, Maray. Nay, nasuswerte kan sa nga agpaiso angam ni Kapitan. No nagpatingga di ta kalsada ti pila idigim matang ni kumparik nga inteng. Siyak, agpatingga di paradaan da kwaraw. Ay na,
Nagmayaten no kasta. Sige nga raw din, gulpil mo. Awanan tila ako matinapay, kagawad. Kas makita mat, naibusen kwarog. Kaya't ko kumati gumatang ititinapay akas lajay ginatang ni uncle ko di na minsan nga aldaw. Ay, awanan di kas jay. Ginulpin ni ka ba daw? Anyamat tayo. Ay, di ka mamaagpanimid dito tersenak. Malas day ta. Inak man lamaki ka pinidya balay da uncle ka. Wan, tadyak kayat nga dagpan ni panimid ditoy. Jak kayat ti malas. Marikwanang! Maray! Apay? Nakaturog ka mo't nagbambantay dito tersinam. Ay, Jak napuutan nga agpaisaw na. Ayan nga'y dagiti nakapila customer mau. Awam mati may nagpila. Iso nga rod ang nakaturugak. Ha? Awan? Uray may sa? Si kalaang matibuy na manok. Anya? Ala, ay, baka paturog no kasto yung awan kumatang. Sapay nagado ti ginulpik alakok. Sa dino nga'y, tinagpatinggaan ti pila ijay istor ni Marikwana. Anya nagpatinggaan asasawam. Pulos nga awan gimatang. Anya, Kat no nakaturog ni Marikuan ang anagbambantay ijay tersina na taawan gimatang anagmalmalum. nay, apay nga'y. Ibagbagam aswerte kang agbuena mano. Saan mo't kayam? Maribanang, kaano nga umay gumatang ni Kapitan dito'y tersenak? Ay, jak ibabaon nga umay gumatang. Tasabali mo tigat-gatangan na. Ibaon mo man. Taapay, kan di na amaw nga gisuble iti barya. Ay kwa, tapno umaduman ng tiaggatang dito'y tersenak. Anya? Ay, pinag-compare ko nga minda kabadong kan Kapitan. Kat amaw no asino ta adda swerte na. Niinteng? Wan, Ay, wan, talaga aswerte nga agbuena mano ni Inteng. iso nga ron nga ibaon mo ta umay gumatang iti masapa ditoy. Ay, kat. Sige ibaon ko inton bigat. Ay, agyaman nak, mare, di ka madanagan. Magdadak iti regalo. Anya nga'y dayta a regalo, Marikwanan. Grocery yung Ay, nagmayaten no kasta. Nay nayunam tumuten wan, day talaga yam. Turog akpay lang yung riningnak ni Banan. Umayak ka no gumatag dito tersina. Ay, wan, Kapitan. Anyat gatangan. Anya di gatanga kun. Nalipat akong tagtugtug lipak pala. Day tatitinapay aw. Gatanga mo. Una na. Bayad ka. Na, pisaw? Piso mo na itugot ko akwartak. Kita nakaruti pa nagtuglap ko. Malasa na balay. Okay laang. Ha? Umay nagigita ka. Papadagda. Ay! Ay! Umay kayaw! Agbila kayaw! Ay, ko. Didak ito ron Anay. Aw, antay. Grocery ka na kinanggail. Papaitid ni kagawad ko anang. Sige. Idisum di takwarog. Regalo na dayta kanya uncle mo. Regalaw? Wan. Imaduman ng tinaggatang ijay tersena nakat. Idi nagbuena mano ni uncle mo. At dantupay ka no itid na abagas. Sangasako ka naw. Ay kat bagatom ton Swerte nga agbuy na mano ni Uncle Kaw. Wan kwarog. Di mo amuday ta At na panunot kaw. Anya dayta? No swerte nga agbuy na mano ni Uncle Kaw. Nasken nga raud nga agbuy na mano inton bigat. Isaw ti umuna pasahiros kaw. Ay kat ibagam no kayat na.
Papananta ya. Basta magnakang ka. Tagain na pa kuno saan. Nakaring ka. Mapanta makimiting. Sanang kail. Sige, lumugan kan dito'y tricycle ka. Papananta. Basta glugan ka. Anyaya ta aramidin ta. Nakalugan kan. Na, Pandara kung ti tricycle ka. ha? Sige, kumpet ka na yung bag di talapayag mo. Di mo patakan Maganda ba tinaga? Chick, di mo kunaan adita man ang tricycle mo ti pagluganan dagita a chicks. Kasangsang bet kulangan ng itulod iti ado a pasaheros ka. Ita adda manain. Oh, kita nagaduda a chiksaw. Mga miss, mabalin kayong aglugan dito yung tricycle ko. Di mi kaya taglugan dito. Barbaro dito yung tricycle ko. Uray pay. Aircon. Adda pa internet na. Uray pay. Kay kaya't may taglugan iti tricycle ni Kwarog. Mga miss, karag-karag da ito'y tricycle ka. Aglugan kami latta, Umay kayon, girls! Swerte talaga ni Uncle Kao. Marikwanang! Nay, anya taramidam dito'y tersenak kabadaw. Nah, payakas lakan nakigtaut ang nakakita kanyak, Maray. Ay, Umayak gumulpe iti tinapay. di mo mabalin tumay ditaw. Umayak nga ron gumulpe, Maray. Sa anak laing agumatang. Ay, uray pay. Malas kang agbuin na manaw. Awan tuman ti umay gumatangay. Ne. Madinsa na ito'y amapaspasama ka. Ay, Kaya't mo tagguluak. ura niya ti bagbagam. Basta di mo mabalin ti gumatang. Nukas tamat laang adi mo kaya't alakwan ni Badungkaw. Aglalaban tayawn. Malas nga rod ni Badong mo. Ay, sana malas ni Badungkaw. Di mo ammo aya nga iso ti swerte iti biyag kaw. Swertem nga malas ko nga rod. Ay, saus, makadanon da ito'y kini kapitan. Ay, kaidanon mo laang Saan ko matlalakwan day di Badong mo? Ay nainteng, aga-apa kanumat kan damarituyang, pari ba dong kan marikwanang? Apay nga aga-apa da. Saan kano ngamin alakwan ni marikwanang ni pari badong? Tamalas kano nga agbuena mano. Anya? Ita, nakaungat da marituyang kan pari badong. Ireklamo da kano ni marikwanang. Nagmayat ti panaggagayim da kita at tao. Aga-apa da. Ay, dahi tangarod kat. Iso nga inkaanawaan ida, intay. Saan da ka nga atrasan, marikwanang? No saan na kami alakwan? Bombaon ba yung to'y tersinam? Ay, Badong, irwar mo niya bomba. Ay, tila sasawam. Adayamot bumbata. Kay adamot iday. Awanain, pinagsungrod kaon. Ay na! Saan na ka mabutang nga orada bumbayaw? Saan kayo latalakwan? Tamalas kayo nga gasawa? Nita iraman nakpay. Ay, Badong, inkalaan niya Badang. Naglating. Nabayagin na jak inasasa. Ay, unay mo daytan. Di ka pa'y mo nang ireserba iti armas na. Ay! Piniti mo paspasamak dito, Aglalaban kamay, kapitan. Umaydak ka no gubatan, kapitan. Agsasango tayo. Agsasarita tayo man. Tapno marisot ti diyo pa nagkikinaawatan. Ay, saan? Aggugubat kamay. Yan ti pag-aapaan niya. Marito yan. Apay nga tumti, ma'am. Kaya't ko nga ron ti agrisay. Na, Siyak ti umunang ayabam, kapitan. anya ti ibagam. Ngamain, saan akayat alakwan ni marikwanang ni Badungkaw? Tamalas kanaw. Na, Dua nga imakmatan ti ingatok, kapitan. Tapno ayabandak nga agresite. ala, agsaukan, kagawat. Malas talaga ni Kabadong, kapitan. Malas no isot agbuy na manaw. Angam no sika, ado tagpila gumatang. Rumbang ka di day tangar aramiden na, kapitan? Daytoy akagawad mo? Ha? Kumarik pa'y mga round? Kagawat ko, anang. Lakwam lataan ni Pari Badong. Uray siyak mata. Ala, duada alakwam. Idi siyak tinagbuhay na manaw. Ano nga agpaiso tigimatang?
Ang timakuna. Tsamba siguro na ito. Ay, Kapitan. Oh, nangagmaon, marikwanang, Nasuswerte kiti na paribadong kan marituyang Kunak tumot kan kamaray. Oh, sige, Kapitan. Ituloy ma. Nga men. Adaw, ti kwartada apang gulpi da itilakom. Isak ngay. Baryala ang ti kwartak. Isak pipiso. No daduma. Dus. No daduma. 5. Oh, nangagmaw, marikwanang. Ay, nanakwanang. Amin atao adda swerte na. Isuasaan mo apilyan tilakwam. Basta da ibayad na, lakwam. Ala, sige. Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin nung labida tayo, anay. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.